hai manaze ting chuma I zai hai manaze Zeme mang kage klum dalei ya huing kom na mai ndui ke zi kai jisna ting kom chang na zeng kai je kachom sum mai chogu Zeme news kar chibrasam Zeme mang ka ine Zeme kogne hai mana hange rangai zai podle gai dera dalei Northeast Assam State Dima Hasau District North Kachar Hills Autonomous Council NCHAC gu makum tingkum kum changna je kai madai kre ke zit set mai design election bam rabahangne Zeme student union Assam lamgne anui Zeme hai mana hange Assam pe changa bize ningmui hai mana suge ndulya ge radlei chilya gaibe anui suge NCHAC gu election kum changna je kai ka chom kai madai bam rabe pi tleu gai ni belui gum je bam area sang nege campaign te chu je bam ngau dele chida je mimigdu migu party zai mikyang na hange ira teu zai sala lo kagne ki ka geibe banai ket ke ka ke makan zube plui siabe at pak mara kagne disibe plui begine ching je teu chilra anui Zeme student union Assam ZSUA lamgne ningnui hai manaze kyam gaidele zai ra kang gyabe gine anui zet me roge leader ki ibeko zai pram pe zet me ze plung lei ne gine ki khung beko ze kalang ra hange anui du hegui zabam gulei zai anui Zeme area lungge political party ke cham begine candidates changze bam lei ne zedu anui Zeme student union Assam ZSUA lamgane ningnui hai munaze ritsa gaidle happy merry christmas and happy hegangi klum aize Zeme student union Assam ZSUA lamgane samze pewang changai ko dele zai achu samze pewang changai be Mr. Ilian Span me president Zeme student union Assam zai Zeme student union Assam lamgane aigombe anui Z me zai anui Zeme ange ma ibe pnuine rang changai be anui ngau sudu ngau ma ko gombe te ma ke mikaro ne michu je ning chigai lu zai anui campaign election ange campaign te zai ne du te mi je te range ningnui hai mana suge rang hakap kai kakadai dele Anuiram de India kadai gu national highway zai gadim pui ki di bigze toll plaza ba me anui hai mana ne chila lagu de zai chi toll plaza ge je chuna ne reuki gu gari ambulance jeng kale kan leis tu India ram gu government me chi toll plaza bam sang ne ge je reuki gu gari ambulance je khai range ta je teu te chala mui le je sale plam za ne India ram kadai gu national highway zai garim pui ki di be garim pui ki bigze mimi ge gu du accident daw mama teu ge design ne ponoi du je klo ne je ponoi harem pia page hareuki te ta chang klogai le rahangna chuna ge ta je te ta chalam wi le je cheu je Indiaram kadai ge toll plaza national highway je garim puki ke di ge toll plaza ge je chuna ge hareuki gu gari ambulance plan hai chum run le je ka chi de le je chi hai chum ge je ai so na du ki je jemuna accident te me ram je hareuki pung ta chang klo rahangna chuna ge ambulance ba bam sang ne ge je kai ku le je ka chi de le Indiaram ge nam sipai mene pihi puluan sangne teu kleu zai hereu ka sangje bam state Jammu and Kashmir state ke ndui ke zing kai zaket mai ge nam sipai mene attack te bibigine Indiaram ku sipai me mina hang madair me punui kring bze ga gai zai civilian me mina hang chume punui kring bze ga gai di be changda dige chuna ge Indian army me guchi ge action ki di bze teu te chalamui le ze ka chu de le zai chi Jammu and Kashmir pons ke ze Indiaram ke dei me gu zai Indiaram ke dei gu sipai zai chi ge civilian me punui kring be gaiti betang da dege spy me rogdu pasuite lang be military general Manoj Pandey du Jammu and Kashmir hang changai dele ja cheu jai chirun mak che mai tingnai mi poi ndui kyu jing kai je sma mai ge Indiaram kadai gu defense minister Rajnan Singh du wang changai gu le ja cheu jai chi ge wang changai lu design and da mai ndui kyu jing kai je ket mai ge andai gu metak te begine nam spy me attack te mi chi blam ge pa matle ne ne gu le je ka chu dele
महाराष्ट्र स्टेट गु डिप्टी सीएम ते जबम पे अजित पवार ने साजे वंका कदाई बेटिंग कुम चंगना जें काय मदाई कुमगे लोकसभा इलेक्शन बम में गदु बीजेपी पार्टी ने दुई गु जाय बीजेपी पार्टी ने दुई लोबे पे रेगने दु इंडियारम कदई गु बोदी पे प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी चुना गे ते जबम पे ने कुम चंगना जें काय मदाई कुमगदु प्राइम मिनिस्टर जे ते उदय गुले जे का चुदले जाय चिगे इंडियारम कदई गु बोदी पे प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी दु मिमिगने ते को राबेगु मादु ऑप्शन दु गदले पानेते सिंगुदले जे डिप्टी सीएम अजित पवार ने साधले अनुरम दे इंडिया कदई के चुना गे कोरोना वायरस रारित काचिबे कोविड-19 जे रेन कसंग जे पैदा इजला मुइदले जे काचिदले इंजि माइकुन तकंग काय मताई लुंकी गने कोरोना वायरस रारित काचिबे पैका कदाई बिजे हाइसरोक सोन दु की जे पैदा इदले जे चेउ जे पुगु एग्जैक्ट ना हाइसरोक चंग काय सना मधु जे इंजि माइकुन तकंग काय मताई लुंकी गने कोरोना वायरस रारित काचिबे जे पैका कदाई इदले जे काचिदले चुना अनुरम दे इंडिया कदई गे एक्टिव केस ने चंग मताई सोन दु की जला मुइले जे चेउ जे कर्नाटक जे चुना कोरोना वायरस रारित ने मिना हंगचुमे पनुई क्रिंग बजे गा चंगदले जे का चुदले जे चुना गे अनुरम दे इंडिया कदे गे पुगु स्टेट कचाम बे बम गे का चिबे जे कोरोना वायरस रारित कने कन रामे रामे तक पी गई दादे गे इंडियारम कदे गे वंक कदे बेटिंग कुम चना जें काय मदाई कुम गे लॉकडाउन जदु काय दाई रांग गे नम गई दले जे का चुदले जे चुना गे आइजे कोरोना वायरस रारित वीएन जे चुना गे रैन कसंग जला मुइ जे पुगु स्टेन सांग गे मित ते जे लाते चला मुइले जे का चुदले चिबे जे गना अनुइ मा कांग जे मना की का कसंग बे बम गे द बेते उन रुइ डिजाइन ने पी प्लोन सांग ने गे मार्क्स से काइले ने इले जे निंगनुइ हाई मना सुगे रांग तौ गई दले जाय दिमा हासौ डिस्ट्रिक्ट NCHAC गु इलेक्शन मकुम तिंकुम चंगना जें काय मदाई क्री के जित सेट माइट जायना बम रबे सोगे सोमकोर कॉन्स्टिट्यूसी गने असम सही मपे पे लामगे दिमा हासौ डिस्ट्रिक्ट के TMC पार्टी गु प्रेसिडेंट जबा में पेउने सोमकोर गे ककले बे लामगे साजे मौमा कते जे अनुई जनता जे अनुई सिविलियन में बीजेपी पार्टी तु जे तेचु बम डिजाइना ने आइगुम बे मपलुई मपरम जे पैद बम गुले जे TMC गु प्रेसिडेंट ने सादले मकुम तिंकुम चंगना जें काय मदाई क्री की जित सेट माइट जायने NCHAC गु इलेक्शन बम्बी बिजगने 7 लाइसोंग कॉन्स्टिट्यूसी गु बीजेपी गु टिकेट पे श्री पोदामिंग रियामजदु इलेक्शन हंगने कैंपेन जेन जिमाई तिंगनाय मिपुगे तेचु दले जिका चु दले जे कैंपेन तेचु रायलांगबे तिंगनाय मिपुगे गौलो कुलो बनाया लाइसोंग कुलो जे कैंपेन जे तेचु राय गई दले जिका चु दले जाय 7 लाइसोंग कॉन्स्टिट्यूसी जे चौगु पार्टी गु मने दुई रगे नम गई में जाय नंग नई चौगु पार्टी तुझे सपोर्ट ते में काचे बिजे कमेंट सेक्शन के कमेंट ते कम गए रांगे निंग नुई हाई मना जे क्याम गई दले चिगै ने जाय ngau गई ने बिजे गने बौदी मिदु रांग बा गई दले नमाई दुई के जिंग काय जसना तिंग कुम चंगना जें काय कचम सुमय चोगु जेमे न्यूज कर चिब्रसाम जेमे मांग का ने आइगने लोइगर अदले निंगनुई हाई मनान जे तिंगनाय मी पुइन सांगने जेमे मांग का न्यूज से पिगाई बम रांगे बौदी म्यूजिक क्याम गई दले हाई मना जे खुलुम दले